skang thawai YouTube channel tone jot tono khak changmo khot mai phipio tinio khe salsnima me boisasine kholphe dokma chungsu phe thangpi ha jot tono pro kaham tongpai na hiya sau tinio chung sain halma kaut ma khe bose lai thanai January salchi dokma boisasine kholphe dokma ni kaut ma se aboro director ko borok and other minority language mo department no keha chithiria mo tongo bo chithile bangma simbrok lai nukna khnai phanma chong a khe nukya phono tongmai na nu phinang pho aboni kauno ang tiniu sa sain harim chumse tiniu ang saye tongmani chanu hi chongha ring pho ainim khawbe thakie tong thauya khema tongbai tiniu jo to bekhe san ma hima chom chongha bai khumole balu ha angkhe chung mole gbang no balu yakho are impho sia phono gbamang toni ebon kot mono to sisa sain harin hi tinio no bis kama phaimso ha bo chithi khe a director ko borok and other minority language mo department no riak mo se bori ne rokhe young ko borok writer association ye ki ham tho tongo browni president khe mrinal kanti de burma inkhe browni general secretary khe bale donanjoy notia ye tongo brow lekhario brow lekharimo suimo kautma khe bose subject ke bale kau borok bai kau bruni krunglaimoni kautma ni himo se ha kau buru ke sasingke inke aro brau sawo kau borok ke tripura oni official language abdik ye class 1 ye class 12 ye abdik ye BA MA doctorate of abdik ye pa has tungmai mo tripura university gbang ma bai private school je mai thino pho bo ko borok khe snungmai mo khe ta ongye tongu ye ni aro seo abro brau simo tongpio ta iskal bang balu yawo kaubru uang kheye recognition kaubru le juda se ye saimoni kaut mawo chung point to point ke sirim chumaro khe borau se ye brau sirimo tongpio aro point ke hama khe bose ang bara ke sathane abole khandui lekhani no bara ke ang sanai mami khe aron dikhe pore kho khe betha khe lawnai mo aro si mo point ke hama bro si mo ke budi khe siyo historical and linguistic recognition momani point yo khe bro budi khe sipio sairau ni somoyo ni lekha krung khe kauno stungnai rao bro kaubru no le kauborok baile juda khiye suimo kroi kaubru bai ko borok le juda ungya ye brau suimo tongu ye kehama ponyo brau saye chuno pyo tre kehama ponyo ke bala linguistic survey of India mama Sir Gerson George Gerson yani ha bung suimo pho kaubru bai kaubruk le juda wang khiye scout mo kroi ye bungpho suyo ye sapyo point to point ke thamau ke bala scholarly consensus ye phyon borok ke soini krung rau phono kaubruk ngie juda umokroi ye soini krung scholar rau phono bodi ke suyo ye ke thamau se pyo ke brimau ke bala modern research finding ta skalni krung rau soini krung sini krung rau naichomi suitone rau phono kaubrule kauborok ni kiha bai khuklaimo se ye simayo ye brong sipio abdi khiye ke bamau ke bale thanghang laimo kaubru bai kauborok le 95% thangha toise ye brau sipio inke kestimao census India ni census khetiyo pho kaubrule kauborok ni kiha bai khukmo se kaubrule kiha kauborok se ye India ni census report of bodi khemayo ye sepyo kesimau ke bala socio cultural integration muma boro pho kaubrule kauborok bai khiye moha pho juda umokri thangha toise ye no boro phobro point ke point kesni kaukhe kaubru bai kauborok le thangha se himoma scout skin umaya scout lai maya thangha se ye
bro suye chungno phnu phiu aro mo ye tinio boket mambo suye bro bodi khel ya phai mi singke chung siu semai hamai rom chinyo assembly ro kau ungye chini kau bru pho wang khe scholos no ni mani ye assembly ro kau tui sa ye kau bru no pho ke hawang khe kau ni man pandawo recognition pandawo ung laye suika expert committee abdi khe bangma committee khathi laye ta iskalo khe bota klein chino bota mol biskang school ha ta school ha to monos no ni mani ye boiro pho suipai jai khe ung to mono mas nung laya ke chung ung ye tong ha thau cho tong ha tinio boy yang ko borok writer association rom ni khe bro sorkari no ha bro director no suiri mo khe kaubru bai kau borok le thang se rom ye wang khie mahnai recognize wang khe bro no kaubru he khukhlai khen na ya khukhlai re nai chung chuya khatung ya mchuya ye bro suiriyo budi khe bai khlai thang khe got hyang nai phelai thanai hiyo he boro khe bro suyerim kau sa kau khe kaubru recognition kaubru school wang khe sno ni mala chungle khatung ya mami singkhe kaubru bai kau borok le thang se 95% thang se abde ke history dong ha tre aken somero kaubru hiwang ke bai khu krai kau ke ta skalo se kaubru hile bai khu tham se ye browni le khari mo chung u arum ye kha chong singke khak chang ma sa no mami singke thang ha inke ba kau borok bai kaubru thang inke ba thang to inke ba arin pho thang ha hin sok maya thang ha hin sok maya mo si tinyo wang ke nang to mo 95% thang ha 5% ke juda abo juda mo no juda mi 1% juda pho juda om se arum ye tini bono phi khlai mo no ha bono kau phero mo ang si sa sam chu pio point ke hama brau samoma point ke hama brau samoma ke historical ake ni history ndekhe naye thangpho kau brule wang khie kroi moma abono ang kau phero chuma khe bodi se India ni constitution le ake sairo ni British sau ni bai khie colonial hemoni bai khe moha kronglai mokroi arum bai India ni constitution le tau khe tau ni bai mne riek thari si mo se aboro India ni constitution article 29 ke hamao sungbodi khen o jejama India ni brau ni kau suimung kha mung culture himung thom no brau draw re te ma ain tongo rights tongo ye se pio arum ba ye bo kau bru pho ke ha jati ni kau sani maunge tomo ye bono draw ri la ro male chini India ni constitution pho tomo se arum ebo India ni constitution article 29 clause a1 wa chungnai khin u abdi khe ke ni mau linguistic survey of India ni moteo pho kau bru le kau borok bai thanga se nangle se ye bung bro suye review aro pho chungbodi khe kau phero mayo bo linguistic survey of India mola ta iskania bola ake colonial ship British raw ni somuni sa one sei aro mo ye ta iskani national education policy NEP ni policy 2020 ole breke suya singkha zoto jan ni kauno draw ye laro ni ma abo inke lekha stungmo education system mo kau bang he jati juda ni kau bang he khe ni ma abdi khe tribal raw ni kau no draw laro ma abo se national education policy phunge tongo bo linguistic survey of India himoma bo sir George Gerson bung khenamon baile muha kunglai moto skale krima miske kau juda ta skalo bai khu e tongo recognize khero khete ong abo kau khe kma thangmono hu chi te salaro ma abo se tini Indian chini constitution chongmo angkhe chini national education policy of bodiki se chongmo se abdi ke thai thama scholarly consensus mo borowo suinikha ni krung khe onero pho kaubru no le kauborok baile judang ya hiye suine ro pho arum ye brawl abole muha pho abo suine raw suimo baile Australia chini constitution se kaham ke suye tiao language mo kau himo male je jati ni kau no pho thanga ongso phongtho jati judang ke kau judang mo deyo abo kau no draw riye churi tui san male state sarkar ni daito hero se ong
state sorkari school wo chrai state no sasau ni niger ni mani kau bai ke phungre tui sat ma facility re ma jai khet male state sorkar ni daito se state sorkar ni tangmar se ye India ni constitution article 350A wo bodi ke suye te arum ye chini kaubru no scholos no ni ma abo boy se ma joto sule bole state government ni samung ke state government ni daito mo ye inke chini phono snungmar mas tungmar tongu ye bo thai thama samchu thai bri mau ke bo ta skal ni modan ni research khenero ho kaubru no le kaubor ubai juda ongya ye samoro bo borobo chung siat ni male NEP 2020 yo pho time o sa thamode chini je chrai state class 1 sing class 5 bojila male sasauni mani kaubai khiye school of phone ni ma abose education policy ni chongmo phongwo abudi khiye driver ni kau juda no gbang khiye education policy education system o khuisia ni ma abo chini national education policy ta iskal ni chongmo mose aromba ye tinio scholar mahenai suini krung ma krung le brau ni chongmo le brau le kaubru le kaubrok bai thanga se judang le mokrui no satong ne aring ko jati judang ke kau judang mode abdi khe nange tomse abdi khe tere ke ha point ke ba mo si mo khe bala kaubru bai kauborok le 95% thanga kau khe ba rzahawo ba ba khuyele tere ba kur broi ba srale thanga ye se pio arom e tinio ro thanga ongmo baile ongso maya mami singke abono pronunciation judang mayo hingmung judang mayo crankot ma judang mayo tini kauthai khomu judang mayo thangha mo bai thangha ongso ya taw chung kau sa tong bai chini kau borok pho juda se brown ni rak hing thamu bai chung hing tong mo juda se arab khem ba ya 95% what thai phono abono hingmo juda la si chung kauthai pho se spelling pho se juda ongya tongu arum e chung abono thangha hi maya 95% tha se himbra pho chungla thangha le me mami kha chini mkhumung hingmung rak sotoina mung juda ong tongba wang abdi khie census thaido mau bra samo census ni moteo pho kauborok bai kaubrule thangha hi report mayo arum ba ye chini India ni constitution le bo census ni mote de khele thangya tini census le census ablo wangse are himpo bo tini kaumung himung bo joto sumale constitution le constitution wangse abo census le census juda se arum ba ye tini yo bo article 29 number clause 1 inke article 350A article 46 ono chung porne singke boro wang ke jati ki hang ke kau abo nangmo tinio suye te mon arum ba ye tinio tre samchumol bose chung thangha borima kau chung o ne ke bale chungno thangha khemchu akhe wang ke scout tha ne ke khatung ya ke ongmoro no mchiela mai ro ma tongma mi kheta iskalo jati thangha ongpho kausisa judang ke janjani juda se mami singke ta example sur sakhe bru ha kaubru sanai jati ha chini kutai juda chini chamung no juda chini music pho juda ke chung kau samo pho juda se kauborok sanai rao ni kutai de ke thuya kaubru sanai rao phono kauborok sanai rao ni kutai pusa arke laya sur sa singke chini Christian rao ni Bible ha kaubru Bible mo bai kauborok ni Bible le juda se aro kauthai pho juda rak khem pho juda mami khe kau judang bo no chung kaubru bru jati rao phono chung kauborok Bible pore maya inke kauborok sa tong rao phono kaubru Bible no borok pore ya emnele chung thanai tawar pho jan kau nge tong bose aron bo se tinio chung chini kaubru wang khie jati ke hamde kau nangye tong aboro chini bo young kauborok writer association ke bale kaubru bai kauborok le thangha se arom ye wang khie bro no juda khie
recognize ke school of phung nang ya ye brau salmo ba nrau ba break he chong phi nrau ni comment maro pho chung comment lai nei din no ba break he chong phi tong arong ba ang time po explanation ke ma do thio chong mo dei khie no no saik thari maya kau klau ma kau phero mo bai abde ki indian ayo pho bode ki suiti am tongo arong ba ya tinyo nung ba break he chong phi tong nung ba ko borok no ba ko borok bai ko bru ba thang ke de ma tong ya ma tong mi singke chung ko borok sungle ma tong phono ko kriu nai are mani wang ke ma tong singke chung wang ke no nang nai ye sa na jo tono semak thum sa nai tona khak chung kom so khak cha